Kaplim Dhaka Escape. Kaplim kasi kabansami no Asian habiju senama Shillong. Hau benai Oktober menta usnam arjar pusau. Kalapha ya ka kubor ngeulam. Syaka ying kasem jong iba tanbor lengdo. Namar ka jingklat no bakendet ikurim jong ikong sian da shisha sa syong ibatre hamegalia rural bang iba syong basa hamau kerwat Southwest Kashil District. Ikong sian da shisha so syang ila klat no nakane ka selap perthai hakasantarik mentau benai September arjar pusau berkejing lai ontep ye ikan long hakapratarik September arjar pusau hamau kerwat kene kejing ngulam Kaplim Dhaka Escape namar iba tan borleng do iba day iba akpa ye kepuran Kaplim Dhaka Escape kana dia simni kumta marsyo jing tip ye kene khubor kiba aklang badan ke grup Dhaka Escape kila phai khubor snulam ban kersan ye iba tan borleng do bajak jing kasem baro kawai haba kitan menta hapdang kejing susi ya kajing do no jong ibatan bor ialah ijong ikurem.